wo share daily graphic back page say ya Daniela Mate edaha sanso na South Korea one captain so Hyumi ono so efani edaha enti wo mienu na enne awie ya donko omode boani na Black Stars ye central defender Daniela Mate wo say wano ene other players na ka de ho no wo munim adwumade e do manim na awie wo munim odi omo kwakoto na wo mo so sebo aka che Ghana for say wo mo beyo mo famu de di agro ama enkurimdie aye oman Ghana dia wo se ye no kre sa wo hwe energy a South Korea fokita na e wo soro pa na so kwan bia so wo fa so na omo stop song ene na pamford ombe stop yo menne eti eno eho asabe da ha sei na otoadon so kasa ya wa no so che nukranie bibia da ne kwamu na no ge ma yedi ye no ne eho sensem ne ade no akoda na ene awie no wose ne mrante ne ebedi agro wose nkunim de no mu nyina ehwehwe sanse ba bia ne mekeka kwado hwe Ghana group H wonum na ye ne wo 0 so ahun bi mu 1-1 money ade na Portugal e wo 3 points enti wose ene no do oda ya fe because ene say yenya lusu say crane ne just say start pack enioma eti daily graphic the bokrata ache ho asam no eno na wo hwe daily guide ha yin so a ene abrante jo award ya babeto hanom yesi woduru kata ye shebo yesi besi da wotwe mu anie eso Ghana cheta babia Ghana ji babia wo kata edientia yasu be huno bi red yellow green no dia paint de hunyina kosite wakata ho na church wa draw Black Star yatum no na mukrom obi ehu which country is this I'm saying Ghana cha say Ghana jinidin sa eno che se kukuo yi bi pa kukuo udu be kukuo tele so obi o daily Ghana chi hese ya utu sampa okoye pa na kukuo na so no na wa paint hu green enti kukuo ni si awe wam asankam ni nyina wa paint the green ano no ankasa ni pamu no wa paint na furu nyina yellow Black Star dem ena chese ne Ghana kalesi edi ahimu santi ase wudru kata dia sanye mana Ghana fo ne wo hoti no obi e ka Ghana sam obi e ka Ghana obi ehunu Ghana ba bia be fa bia wote Ghana wo mo to Ghana wo kata mani mu nioma ya marmani amane kuko ni adiade bodu anyina yi ebi wo kata etu hunu na anya bisapa ne atwoso we de eye Ghana fo no eti jo wo junior so so kopiem wo kata wo gba amane e wo daily guide chi se Ghana for kwae no wo mo ton man no pa enti ado so no eye enkranse kama ediaba na ye be hwe eye Ghanaian Times so na chi na ye huna mane a wono so ede baye ni nyina so eye Black Stars ani akanse ye bekoya da ha say or say determined stars to make amends against South Korea. Enti no so ehun asam e wa say ya Ghana Black Stars we adonko na ene wo mode bebo ani na wo mani so ade hunu nyina ne se ekonimdie ebeba ede ama oman Ghana. Enti ene no wo mo say stadium no mo kwakwo no ho no eye Ryan ye no the capacity no eye 40,000 nipa mako 1 2 3 sa no empema duanan ene fa e wasa park ne so e ho na wi o mo de kwakwo ani ye ne South Korea eye Osiden Tajuk Warriors enti omo ne ye omo kwakwo ani no empaibo na ye nyina de 30 na so go ka obi abo mpaye enti epande obebo ma onano nka so ahu wonano mo na enchese nkurimdie beba enne no de ye nyina ye hope si ebenya win ba predicting pa say 2 goals and 3 goals no money ade de be den but and that one say 1 goal krompa I was say na ye 3 points no ye je e wo hodom na enkurimdie e yo man Ghana dia enti CJ ene kwasi asempa da obokrate ne ye share Black Stars because 1 o'clock ya yebo time aso ano no enti all the best why na ye share sadia bibia so ebeko na ansa na mesori nso no meda se nyame hira o ti ansa na mesori nso ne krampo de enye birthday ye na mesi adofo nyina mena mikita a platform no enti ni nyina ne se me memfa ne se a colleague journalist owo nkokọ do na friend nim se friend ya junior ana do na friend DJ Hallelujah oboba FM no di ne dwuma na Delight FM na oye technical e wo ho sanso ye DJ wato na nanom won sie do enti no Kofi Buahendankwa head of programs ewo oboba group enti ho no mo oboba FM esanso ewo Delight FM ni nyina won kokọ na ma me mevisa dogo na station head ewo oboba
ya mamu nyina yakọ mo ne obo ba dwuma efo ni nyina ne delight of dwuma efo ni nyina no ya mamu yakọ ene hyeden kese wate oba de ncheche mo nya bo a wukuode ya na omudi na wotweda won kokọ ho ntie nyina betoto ne mana yakọja wo mo nti semtrefo so won kokọ Republic FM, Life FM, Ago FM, Okwa FM, just stations no do so mamu nyina yakọ ene hyeden edamase CJ nyamenka ho ate